Kajing artatin ki beriu ban ay ketika kadai namar ba umpiang karukom batai na katanat kakot kakia. Habai day berkani kakasi student union kakentu yak sorkar ban pa yaki doktor ki batibit ban lech shaman lagi shnong ki tau ban pensyai pai ba halor kajing mentoy ban ay tika kaban wanra yak kakot kakia. Unang yalam kaki SU ulaong bagi pai ba ki klumar jimut ban pediang yakani ketika namar ba kajing pensyai nakaliang jogi agan wadi bat ki asya kalong kabambiang halor kajing mentoy ki bala ban yo nakani ketika. Kajing ai ketika kalau ba ni iba dang duna plat respon cepat ba sunung ida la pilong ya ki bakat prasnem hadu sau na pilong ki sau sejerong lu ni iba dang duna ni sim tulum lang ha jalai ro ko kadau ka ba ngi ui ha ba shet ba sha ngi iba kal abun plat ni jing atati bun plat ni jing batai ki rensan per kham tam ba ni rensan sosial media pun tata jing ting jipen atati ni ba tindai pasuksi kalong ba kaduna pat ka respon na kaliang government lang ba kita expert bat batai pasotho yo bon ba tigini kadi ka dautan rai ka bang iba yo perlong pat yo pat ba pun atatin la kana vaksin kumnu kan long da dangi ai bat chunu kan yalam tidak bagi kiran mengiru ngimdai ke expert dai lam na kaliang juga sen ni ki singi badap bat naduk kaman suara ma da pesngol so government ba kenang ba pai ba anam don kununu ko chinga tatin bat un shai un hun bat un sim dia karai kamon ladut na de ban ai ketika kidi ban thau di ke expert committee bakin snai takin ja ban program ba per kham tam la kan ke juk start unta kali ke juk teknologi kidin pun kam khnam ba pai ba yo ching shai go pura tin re hadu mata long bidang duna kan ditaru bidang siam bidang ye pan kemau yang lang ba kadisi mengiu bekendu tam jing permi itu ka order omba bomyo ban atika nomyo ban kamai nomyo ban kehidupan bak tata i hadin bak jingko jinam jong babun balang bak jing persno singi bangi kendu surum sineng ni tengku bat ban ko por i persno ni ba ni atatin man nimyo ba jingsa de ngi ya pan kan mau ya mat ko singi omba lamba kita jing tho cinta la kelong bi haka dor jing pamphlets lak tho de doktor haka dor jing ni panel discussion balong mangkot katu bat ni minit panyu chat pat ba lang ba di social media kini penon kam ban sar kulit review ba per jekren kini kisni doktor gede expert kenam pat ba andor cing atatin tendai ya kata adu untang i ba kadang duna pelan ting yai ban benye kentu biang sacisin ane khidmat lang ba jupi kala thai boru aba soka kan sim ni kala kabu lang ba ki doktor la kham sempang do kham lang ba la kedai ki doktor la kidan na benta ki stol jong ke government lane jong private stol kedai kentup lang iki kenang ba kelak nya samlang ni jikte ba kecing syah ba kenang mundor kuno jikatin mangi kran nya kata hot nyim kawa i kaban ong ba penbor jeno ndai bangi persang ya kan pangam jeli perkhat ba phinpet ban phai ketiang din ya ke jingjia hakini bi pat kiris ni ke khamlong advance ban jing iru ni ba kiris ni kata normal si kelas 1 pa bat habangi persang ek banti ini babon binong susnong kila mi sekmat ke bat sim ini baksi sofia ke jengong jengman jong ni kaklam bawleng sofia kalong bangi ni la sakhi la don tu ban tili kilo yeng la kala concern batang ni po jia la jia ko mitar telong im up ba kanun lu jing jiap sosi kan wan takku ko si jung jong ko wei pa ko kalong yeng po jong jalan po jong perimeter ko te bangi persang ban lum kini milam hapo ki circle ba per kli singi chama twat chung ai jengong jumar no hatu bilawan persai ne na kolektor ko ke khia to lo si juba ngiyo kolong kiwan persai tagi bomla pan ai ke juba ti ha ba gilet persai le ai awareness gi beri bomla pan ai ke juba ba kli jing kli ba kadang pat ati tatin susu de lo kata ka benta ka ngisas ngisai ban sarkar ba kada bentau ka tim jong expert ba persai ba sampai bak nama nam dan cuk tak jelatin. Neda dalet ku tu bomdai expert na try kena warak su ke rumah. Bak bak no arati susu. Makla jia hagawai na ka distrik ba kilet ki kila phat ki berdai. Na labu jingkli ki pai bak no na juba patang ku jingkli. Tikum kita pai bak ong pada kini ki wan a jing persai bang ibu jingkli kimla pan juba tekum nungan ya pen ko ngu jingi bengen sim ya tatika kani kedon e sundat ke kawara kum kita jing keren jom babon pulang pai ba
Bangin pat soto nama kini ke kelam kadai kesin menangkong. Bat kini ke jemi jong kini ke vaksin du kalong ba hadian ba kajian kelam. Ti kalong thamai bro yang ba nodon ke jeng semua ti. Telor kita ke bentar bang sejai banjur ba ki expat kilong don kam nam taban pasutu ba dalong da kenu gelak kan tiru. Kum kini ke por punya kon persa. Ye kita cing artian jumbo pon pulang pok jong jalai.